Thutha wa President Uhuru Kenyatta kuhingura ciikaro cia Mbunge ya bururi na Senate muthenya wa Jumaine, Mbunge ina rutha rwa guthondeka kamiti 23 itiganite iria itwarithagia na mbere mihang'o ya Mbunge, wira uria urokeirwo rucini rwa Jumatano. Kamiti ya mihang'o ya Mbunge iria yumbagwo ni mwaho wa thirikari na mung'ethaniro ni thondekaga agenda, mihang'o, mitaratara na kalenda ya Mbunge niyo ikumbagwo niguo mihang'o ya Mbunge yambiriirie wega na kiama kia Jubilee kianeana maritwa ma Mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya, Shadrack John Mose wa Kitutu Masaba, Mbunge wa Meru Kawira Mwangaza na Mbunge wa Turukana Joyce Ekai Amanikor. The quorum is 5. So if they don't bring their names, the House Business Committee will sit. No ambunge anasa mauma ofisini ciao guku Nairobi makigeria guthugunda uria ciama inya iria ithondekete mwaho ucio igucagura maritwa ma andu atatu niguo maingire kamiti-ini iyo na uria cikugeana iturwa itiganite utongoria-ini wa Mbunge na mathaa mao ma gwika uguo meguthiraga Jumaine thaa 8:30 cia miaraho. Ciama icio ciothe ciuma na micemanio itiganite o kiama gigithurima riendekithia rio Ngai riria rigutemanitio. Ambunge Wiper makionekana ta mekureganaga na riendekithia riu. Riendekithia riu riuma kiama kia ODM kinengererio giturwa kia mutongoria wa aria nini Ford Kenya iyukia munini wake. Wiper itahirio muhiuria wa mucarica wa aria nini na kio kiama kia ANC kioe munini wake. Mbunge-ini ya Senate Ford Kenya itigiirwo giturwa kia mutongoria wa aria nini munini wake akiendekithio aume kiama-ini kia ODM. Muhiuria wa mucarica wa aria nini aume kiama-ini kia Wiper na munini wake aume kiama-ini kia ANC. Muthia-ini kio gia kugeana iturwa giateanirio na matua itua ria kugomera cikaro ciothe cia Mbunge o rimwe. Our MPs will not be party to any parliamentary proceedings or house committees because the houses as are currently constituted are devoid of any legality and will treat them as Jubilee parliamentary groupings and group meetings. From now we are going to sit and decide. Because we are 4 plus me 5, my whip 6, the speaker 7, we are past the quorum. So the earlier the better. We cannot have a House Business Committee until the minority coalition, which is NASA coalition, brings our members, the minority leader, the whip of the minority, and 3 other members from the minority side. This House, under my watch, will not be held hostage by members or parties that do not want to participate or are exhibiting indolence. Makinyaniria mukana wao ambunge anasa maya guteiturwa ciao maga gwikinya cikaro-ini 8 cia Mbunge kirumaniririo. Mukana wao wa gutabania mirurungano ya kuregana na mawatho maria mahitukio ni Mbunge turia maroigire megwika muthenya wa ira waya kwaga gukinyanira tondu njira ya mumwe ya gucenjia watho hitukitio ni Mbunge ni kuucokia Mbunge na kuthondeka ringi kana guthii igoti-ini kuregana naguo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo wa weru wa Nyambura.